खुरुमजरी ISTV की पाव मेंग ताबीर सिंबु तराम नौसरी हनमदा मरवे पाव अल्टरनेटिव अरेंजमेंट की वाफम मणिपुर थुगाइना बनि हाइना रिटायर जज सिउ पेंद्रना फोंदोखरे होजे पाव सदों पिजरी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वाफम खनरिंगैदा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट की वाफम पुसिलकबा असि मणिपुर थुगाइना बनि हाइना पीपल्स एक्शन फॉर नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट पांदमगी अहमलोक सुबमपो कुमन थरमदा रिटायर जज सिउ पेंद्रना फोंदोखरे MG होल्डर पांगथोकिबो थरम अदुदा पांदमगी प्रेसिडेंट युमनामचा दिलकुमार इफ्सा की एडवाइजर ISE वोटन बिखुमन अमदी कंगलामै की प्रेसिडेंट वाई लेमसु थरम मपु ओइना सरयाकी चीफ गेस्ट ओखिबा सिउ पेंद्रना मणिपुर हौजी ओइरबा फिरम असि यामना लुबा तांकक अमनी सही असि की मार्च थादा पांगथोकदोरिबा नागालैंड स्टेट असेंबली इलेक्शन मतुंगदा करी अवनबा लाकदगे हाइबा मियामना कुपना खनबा चंगी मणिपुर असि जाति कांगरुप सुना खुंदाबा लमदम अमनी हाइबा इंडिया गवर्नमेंट अमदी एनेशन आयमना खंजिनगदबनी मुइबाना मणिपुर थुगाइरगा करी सुकानबा फंगलोय थुगाइनिंगलिबा असि मांगना CM ओइनिंगबगिरा हाइबा वहांग थमकी उपेंद्रना मखाताना एनेशन आयम की लुसिंगबा मुइफाना नागा सिंगी यूनिक हिस्ट्री लेजै हाइबसी युमफम यावद वाफमनी मखोय की इहोगदा इंडिया गवर्नमेंटना नकोइनना सगोलिबासी लेफन बचंगी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वाफम खनरिंगैदा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट की वाफम पुसिलकबा असि मणिपुर काइनबा सिनमनी हिरम असिदा मियामना चेक्शन हवा मथौताई फोंदोकी मनुंगदा लेलिबा नोय मणिपुर गवर्नमेंट की नकोई बेले की लम खरस्टन वेरेगा तो नकोई एडमिशन दिया है ना ले नको मिलसेसा अदना अजि मोय कोई केसी खिने में ज्ञान दान हम चाहिए चीज स्टोरी में से मिलसा अजि कोई के लिए ना कोई सी मको के कोई के चाहिए नहीं मुक्ता कोई या भजन तय तो लेने सामने बिताए अदुगा देखो में से नहीं कोई ज्ञान दान हम चाहिए नागाई सिंगाव सिंगा होली में योग से मोकोई ने क्रिसमेस तो करके बसे बतोए बसे इदाय मनी क्रिसो बिंचे उनकी जो इंटीग्रिटी है थमगा तीन मनी कोई निकाय है कोई मिसेस ने ठुकाया कि बेला है तो कनी दिनो इदाय मनी है पत्र अमरे बिला कर Human Resource Academy amasung Comet School da bom thamjilambagi thawong adu KCPMC gi ahum suba kha pana ngakpa Kanglei Park Army na sathabani haina lubasigi chairman tamngan ba maitai amadi Information and Research Affairs Secretary ningtamba maitai na claim tawba general thadrokli Zerolas na makha tana sendal sang ani asidagi miyam na lapna lebiu labnam sita khundari ba chingburoi tamburoi ani gi aseng ba saktam saganna ba lub asina leptan hona gani hairi thasigi tang tara mathoida moregi gelngam lepton grounda Parlor Jubilee celebration UZO pangthokre dum in donsang bhai hadminton duna Parlor Jubilee committee morena sinna pangthokiba thoram aduda ISTV minister ngangtham haukif MLA DK korungthang Hills area committee gi chairman Dr Saltolian Amo ADC Sandil gi chairman ADC Chorasampur gi chairman amadi adai masak naiba myoy kyana sarugyakhi tongan ba district sing dagi lakpa jati kya gi myoy singsu thoram yauki Minister ngangtam haukipna Jubilee Stone hangdoktuna hawdokhiba thoram aduda kholgilu singwa singna khudol pot pituna kaikhumnaba utki saruk yakiba DK kurungthangna more haiba mafamasi jati kangrup suna nungsi sana khundabalamdam amani malemda tongan ba lon ba jati singna nungsina duna laiba santi thugaiba thodok sing more dadi thohalo haina appeal tawki Mangna makhatana nisha saba nupi angangda nataba miyeng yang bagi thodokya lamdam masa thogliba asi atopaleba ki mamangda ikaiba fawi nungsi sanana puksel khoizal tinana laiminara matamda lamdam asi hena zakhatpada mateng oigani hiramsida miyamna pungning chingsinsi haiba appeal tawki suning daba miyamna yamsilagadi ngausinara patabani quran yamna patabani problem hingala patabani adunasi ekoi gi iramdam da orbasu ato orsu ekoi yamna ikkaina oiba koi country go rasu tikra go state go rasu masida nupi angang singda ai isani ai isani haiba kauthokna ekoi na patta bo han khammadagi nasi koi country si koi gi state si yamna
चोकपा अदुगा morally yam down दा लाकसे kai ngai ni थौरंग मरी लेनेना कल्चरल ग्रुप सिंगना नाटकी जगोई सैक्या उठके मतमी सैकी थौरम अमसु पांगथोखे चीफ गेस्ट ओइकिबा मिनिस्टर ngangtum हाउकिमना मोरे टाउन ngasidi इंडिया गवर्नमेंट अमदी मणिपुर गवर्नमेंट ना अकनमन मेंग थमलबा मफमनी मफमस खुंदारिबा जाति कांगरुप सिंगना अमना अमबु इकाई खुमनाबा उनबा अमदी अवा नुंगाई सरुप यामिनदुना लैरिबा सि पुनिंग थौगतनिंगाइनी तमिल संगम नसिंगबा लुपसिना जौगी थौरमदा सरुप याबा सि नुंगाइबा पोई मणिपुर खुंदारिबा कांगरुप खुदिंगमकना मसागी लेजरकपा नाट कल्चर सेमदोक सादोक्तना थंबा हाइबसी चखटपगी खुदमनी इसा इसागे सक्तम ngakpa ngamnaba honarabata malemda sakhangba jati ama oigani hinglingai matamda jati asigi kanaba thabak thorom kya paikhatuna sakhatpa lamdam ama oibada aman amagi mateng pangnasi haike cultural habasi ekoi identity cultural sena ekoi dress cultural sena ekoi identity puthopari ari matamda cultural shehera cultural si twist toba neta modify toba original si aja momang khre egi si appeal to limbri ekoi ki cultural heba ekoi ki original se langhan guru se heba se ay appeal to linge aduga more sida nasi ne yam nungai basi ma jo tribe ki function sida more hill tribal council more Meitei council Tamil Sangam ki committee ki leadership haro na jawa participate to base ai am nungai basi me hin ne koi par ta nusi na ba pcc pura ke ni hase tha je more have city India government issue Manipur government issue mid je khomoni aduna more se chawkhat na ba hor matam da mafam da reba ichilao or community se nungsi sana demina matam da more se hena chawkhat se pura kadawni थासिगी तांग तरामाथोइगी अयुक्ता घरी दिलैबा SRD एकेडमी दा हैंड ग्रेनेड अमा थमजेंजुना अकी अखंग सथलंबा अदुबु घरी यूथ क्लब ना नुंगाइताबा फोंदोरगले क्वालिटी एजुकेशन पुरकना बहनरिबा इंस्टीट्यूशन अमदा अकी तुजुंगबा पोहनबा थौदो मतुंगदा अमुहना सथबिगनु हाइरगले नॉर्थ ईस्ट रीजन दा एडवेंचर स्पोर्ट्स सखोट हनना बहनबदा एखोय खुदिंगमकी असौबा थौदांग लै हाइना इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन गी प्रेसिडेंट रिटायर्ड कर्नल ISS सौहाना फोंदोखरे वाफमसी मणिपुर माउंटेनियरिंग एंड ट्रैकिंग एसोसिएशन ना इंडिया माउंटेनियरिंग फाउंडेशन अमसुंग NEJSC गी मियंग मखादा नोंगमगी ओइवा एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड इट्स prospects in northeastern region haiba seminar ama hokdokpagi thoramda phongdokibani kumal lambak te leiba youth hostel da pangthokiba thoram aduda youth affairs and sports ki commissioner Dr. RK Nimai National Adventure Foundation Manipur chapter ki director retired lieutenant colonel K Achau Singh masigi president Khatimim Zanma Singh amadi MMTA gi president Dr. L Surjit Jauna atai myoy kyasu sarwyakhe Tharamda wangang kibasingna awang nongpok set asi ayambana hills area oiba maramna adventure sports ki lamda tongan ba mingchat kya puduna lakle reason asida adventure tourism sakhana ba hona ba tangai fade phongdong nakhe chief guest oikiba RK Nimaina Manipur sarkar gi maikai dagi hona ba ya ba hona duna adventure sports bu sakhan ba onagadabani masida tongan ba adventure ga mai lena ba thabak thoram singna punna chatminna ba mathautai haike IMF ki president Chauhana adventure sports sakhana na ba hona bada aikoi khudingmaki asoba thaudang lai maramasina ninghan na ba laitena hiram asida punna sangse minasi haike When I started with mountaineering, I didn't know what is mountaineering. But when I did the first course, I learned that I am from Shimla, Himachal and the hills in the village. So walking up and down in the village, what was done was called mountaineering. Tungda adventure program gi saruk ama oina pangthokpa painting competition da mokong mathang dakraba singda manamatham su yenthoki. Thank you, sir. Thank you, sir.
Manipur da khunda minariba furup amana khongthang ama thangjinjingaida isa isana tawriba thabagasi sumnibra habadu hana examine tawbagi mathautai haina commissioner Y Zugendrona phongdokre wafamasi ngasi thangwibanda leriba RK Naubisna gi yumda pangthokkiba Ramlampal school gi solising masamapan humpudra batch gi get together gi thoramda phongdokkibani School asida taminarakhiba sarkar gi masak naiba thawpuriba DIG Bimol Chandra IFS Gopal amadi atai lam kyada masak naiba thabak tawriba myoy kyasu sarugyakhe wangang kibasingna RLP 70 koba group asina masi fawada oza sing amadi mahari singi mateng kya pangduna lagli makhatana hauzik oiriba state asigi oirakliba film asida tapna ingna santi oina leinenaba thabak thorom kyasu pangthokani phongdokhe Commissioner Zugendrona khundaminari ba tongan ba furup singna khongthang ama thangjenna ba honabada tawriba thabagasi isa isana zumbra lanbra habadu hana wahang ama hanglaga thangjenbana fagani haikhe Hazimare bapau amuhana alternative arrangement gi wafam Manipur thugaina bani haina retired judge Siu Pendrana phongdokre Hazigedi ISTV gi pawmeng tabir basingbo amakahna kurumjari